الفصل السادس كيرول جيغا بونغول كمنهاج المسلم في الأدب نقول يوتا إما الخلق في نيدي ne agol wondude tagore hedditinde nden fo joni rayno fasulun sadis ngol kerol jeega bollo ko jeeyangol e keeri jeeyangol e fasulunji burdi juutude din haray o fasulun do en nabay o do hella darsu nay ma darsu jowi e nder kanko fasulun goto on jonnon darsu en e nder fasulun 6 on darsu arano e nder fasulu sadis on alif alwalidani ko fini anagol yumma e ben yu'minul muslim neddo juldon o gomdinay o holo bi haqqil walidaini sabu haqqe jibimbe mo ben dido alayhi e hore makko wa wajibi birrihima e waddagol diggangol be do dido wa ta'atima e doftagol be wal ihsan ilayhima e moƴƴagol e mabbe la li kawnihima wana fi tun latagol mabbe gol sababa wujudihi ko kambe woni sabu o woda ka aduna do fa hasbutun na fi wi gongol tun ko kambe jibinimo wadi simo duwa mo doftade awli kawnihima ma sabu latagol mabbe kambe dido qaddama lahu be ardinanimo min al jamil imorde piji labadi wal ma'ruf e piji moddi ma wajaba konko waddini ma hu wondude makko mukafaatu ma yubugol be bil o nayo faamu ko fi dum do tun wadiri yo doftobe sina dum o yawitoto bil mithl misal balskoni e bil misl yermudu balskoni ko faamata hino waddi doftagol be e diggangol be li anna allah ko fi bay allah azza wa jalla awjaba ta'atuhuma o waddini doftagol be si tay on tigi wadi ko on be doftorde ko fi ba ko kambe woni sabu o ari aduna ma ko fi bay be mojjino e makko ko woni paykun o miiji to don haa o andita ko be wadi mo nyandego o inna o firti o sali ma o yawitobe ko yo andu ko doftorta be ko fi bay Allah waddini dum wa kataba o farli alal waladi do biddo on birrahuma diggangol be wal isana ilayhima e moƴƴagol faade mabbe hatta garrana zalika ha o jolkindiri dum bi haqqihi e haqqe makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala al wajibi waddido lahu wonandemo min ibadati immorde e jiyaabe makko be e min ibadati immorde rewgol mo wahdahu kanko tunduna ghairihi ko tana goddo go koyna kanko faqala azza wa jalla la dali wa qada rabbuka jomi ma nyaawi ay son yehi ka nimero en ley ko amara o yamiri wa alzama o waddini jomi ma nyaawi waddini alla ta'budu wonde tawrew illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna amma si yottike indaka kama dal kibarana yewgo ahaduma goddo e mabbe kilahuma ma be dido kala ko buri fandude hoyre fo ko wiigol ko do woni falata gullahuma tawiyam be uffin na fere mabisa golbe ma todda golbe ma durna golbe don kan haray aborrama ma fere ma fewtugol e mabbe hoyna be won wobbe go woni warrude wala tanharuma wadnaya ajasimbe naya sabutube wa gullahuma ko ya wolambe gawlan kariman waqfid lahuma joltina nabe janaha dulli gabitanji yurmende gabitanji newende min rahmati immorde yurmende wadana be du'a sabu wi'ugol wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira wa qala subhanahu wa ta'ala wasayna min wasiki al insana biwalidayhi makko be makko hamalatu yo moƴƴo mabbe sabu hamalatu reedi mo ummo yuma makko wahanan loere ala wahanin wa fisalu entugol mongol muynina mo enta fi amain den andi ko ndir duubi didi haystay ko hitande o muynina o enta ma ko lewru o muynina enta kono awa sonja makko on resa e lewne e wullugol jemma e bambegol e lotegol dum do kan timmay duubi didi anskoni iskurli yettan wali walidayka yumma ma e ben ma kadi moƴƴoda e mabbe ilayal masir ay kanko Allah o jolkindiri dum wa qala rasulu sallallahu alaihi wasallam ma kani li rajuli gorko alladhi on sa'ala landido gailan o wi man ahaqu bi husni suhbati enene laado ko hombo buri handude an momi moƴƴoto e wondigal an e mudum momi wondi qala ne laado maki ummuka ko biroma qala inni sibira feddi thumma man refti hombo qala ne laado jaabi hani ummuka nene makati qala o landiti thumma man refti hombo qala ne laado jaabi ummuka hani biroma qala wi thumma man refti hombo qala ne laado maki non joni abuka baba emma wa qala sallallahu alaihi wasallam ne laado maki inna allaha no alla
harrama alaykum o harminani on dey uquqal ummahati yaggangol yumma mo wa man awahatin e haɗugol ko ɗum woni wa man a e haɗugol wahatin moƴƴereji ɗin wa wa'dal banati e ubbugol ɓiɓɓe rewɓe ɓen ɗiɗo fof mo haɗi wa kariha lakum himo añani on kadi qila wa qala wowo wa kathrati su'ali ɗuɗɗingol lande bimana landagol ko mara nafa landagol landal addangal masibo wa ida'atal mal e yibugol jawdi waɗgol finance manji ko landaka wa qala sallallahu alaihi wasallam laɗo maki ala unabbikum ene on accatami hala non bi akbaril kabair ko ɓuri mawnude bakkatu qalu ɓe fof ɓe bala ya rasulullah o ene laɗo yeto men qala ne laɗo maki al ishraku billahi ko shirkangol allah wa uququl walidain e yaggangol yumma e ɓen wa kana ne laɗo laati muttakian hari ɓe soɓɓindi iye fa jalasa ɓe immi ɓe tuuli wa qala ɓe maki ala fame wa qawlu zuri wa shahadatu zuri wulugol fenande seeditagol fenande ala wa qawlu zuri wa shahadatu zuri fama zala ɓe serali yaquluha hiɓe wawla ɗum hatta qala aboubacre ha aboubacrin qultu min laytaw sakata nelaɗo ha ni ka deƴƴi tun non parce que men nani nelaɗo e fanku tun non men nani muttafaqun alay wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki nokkugo la yajzi waladun walidan ɓiɗɗo wata yoɓude jibinɓe mo ɓen few illa an yajidahu si wona o tawa ben makko mamlukan hari ko maccuɗo goɗɗo o immo o mawna o golla o fiira fa yashtariya o sooda ben makko e jungo pullo makko fa yutiga o rinɗina ben makko wonta pullo haray ko ɗo tun wi'ete o wayimo yoɓude hay ɗulle ko imaginugol ko eɓɓingol kono ko ben makko goy amma biro makko alangal o afirta ha wona o yoɓi biro makko abadan wa qala abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu sa'altu nabiyya milandino annabajo allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ko honɗum e gollel nin habbu ila allah ta'ala ɓura yiɗede ka allah qala ne laɗo jaabi birrul walidain ko ɗiggangol nene mum e baba mum ɗoftoɓe qultu minni thumma ayyu refti honɗum qala ne laɗo maki hikkoɗon aljihadu fi sabilillah wa ja'a rajulun gorko go arno ilahi alayhi salatu wassalam faade ka makko kanko ne laɗo yastadinu wimo dunginano ne laɗo himo diiso ne laɗo fil jihadi fi yahugol ka jihadi fa qala ne laɗo landimo ene an o wiɗo mi accu yaha a hayyun walidaka yumama e ben ma no wuuri qala wi na'am kono woniri ɓe wuuri ne laɗo qala ne laɗo maki awa yilto fa fihi ma fa jahid yaw koye ɓeɗo ɗiɗo tinnotoɗa haɓgol jihadi wallugol ɓe heɓa nindi wallugol ɓe heɓa ndiyam wallugol ɓe heɓa ñamete ɓenduɗo defaɗo ɓuttuɗo ɓosugol ɓe ɓuttingol ɓe ɓerɗe ko ɗum wa ja'a rajulun gorko go wi'i minal ansari morde ansariyankoɓe ari kan gorko go jeeyaɗo ansar fa qala ya rasulallah ene mi yumman e ben an fatike hal baqiya alayya tawsino heddanillan shay'un goɗɗum min birrin immorde ɗiggere abaway min birri abawayya immorde ɗiggangol jibinɓe lamɓen ɗiɗo baada mawtima ɓawoɓe fatike est ce que no woodi ko heddi komi wawata ɓe ɗiggirande abarruhuma bihi mi ɗiggirana ɓe ɗum ala ne laɗo jaabi na'am ko no woniri hisalun arba'un piiji nayi ida duwa ɓe waɗande ka ɓe mayiɗo wallin kolli go as-salatu alayhima du'anagol ɓe toujours ɗiɗi wal istighfar lahuma e insinanagol ɓe tati wa infadu ahadima e gollitirgol kala ahadiji ɗi ɓe ƴettuno ɓe maayi ɓe heɓa alfeere majji nayi wa ikramu sadigima teddingol kala jaatigiɓe maɓɓe ɓe wuruduno awa woni joyi wasilatur rahim e jokkugol enɗan allati ɗan la rahima laka ɗan tawata an enɗan wo alanama e mum illa min qibalima sowna hella maɓɓe masalan wono bappa ma kawuma nene ma mawɗo andi ɓeɗo fof ko jokkorta e maɓɓe ko sabu nene ma ko sabu baba ma fa huwa alladhi baqiya alayka a ko ɗum ɗon ko heddi e ma min birrihima ɗiggal ɓe ba'da mawtima ɓawo kaɓe mayiɗo o andi o hadise ɗo no findini moƴƴa par ce que sinnama ɗiggalngol nene baba buyi e mon sikkay ko menen ɓe yuma mum e ɓen mo wuuri ɓen tu si wi'ama ɗum ko haray ɗon jooɗi ayni men est ce que meɗen neldude ɓe est ce que meɗen waɗande ɓe haray onon ɓe mawɓe mum maayi ɓen onon kan hiɗo sikka on tawaka ɗon onon kadi hiɗon tawa hiɗa andi e gurdam nene ma hiɓe yiiɗum no hunde kaari ma ɓen ma no yiɗno hunde kaari ila ɓe maayi heɓi ɗo
ha hande ko henditoma ƴettuɗa nden hunde kaari ittuɗa sadaka jonnuɗa julɓe ɓe yoɓe ñaamu toroɗa Allah yo ɗin baraji yahan nene ma yo Allah naɓu nden hunde biro ma hendo ma ben ma hendo hendituma waɗɗa ɗum hiɗa andiri no woduno e ñameteji ɗi ɓe yiɗi a ɗum kadi hiɗa hani go'o ha hande ko entuma immiɗa jemma juuluɗa ma janguɗa alqur'ana toriɗa yo ɗi baraji ɗo yahan nene ka gaburu ma yo yahan baba ka gaburu ma immiɗa jemma waɗɗa du'a ma waɗɗa istighfar heɓe marno jatigiɓe lewru kala ma yontere kala biro ma yahay ka ɓen ila biro ma yehi ko laabi jeli yawɗa ka ɓen ila baba e ma fati ko laabi jeli yawɗa ka ɓen andi watten yili e piiji ɗin kono wota en wonu munnotoɗo e hella me en yi'a e hella goɗɗo awa en fo men ɓe yumma mum wuuri ɓe mawɓe mum wuuri ɓe mawɓe mum ma fo haray hino heddi ko ɓe wawa en tant que ɗawri haray a ɗiggana e a ɗoftoto yummama e bemma no woodi piiji boy ko nenama e bamma haɗunoma inne a mi yiɗama yerude ɗum ɗo mi yiɗama yidude e kaarijo mi yiɗa ya waɗiri ɓeygu ma kaari ni ma ya waɗiri ɓiɗɗo ma on ni ila kaɓe maayi ɗon tawata tonge koɓe tongannoma kon tontiki andi an ɗa ƴaggani nenema e bamma a faami ka kala hunde ko yummama e bemma haɗuma e gurdam maɓɓe tayle konko ɓe haɗuma ko Allah ene laaɗon haɗi accuɗa ha ɓe maayi fuɗɗitiɗa haray no wa'i wa ommo nene mum e baba mum wuuri hiɓe haɗimo himo sali accude on faami ka sawa on bi sawayi watten yiili wota en duufu haqqille men ɗen muɗen ƴetten ɗe muɗiren ko duufa kon wa qala alayhi salatu wasalam nelaɗo make inna min abarril barri ande ko ɓuri ɗiggude ko ɓuri handuɗa e ɗiggude e ɗiggangol an yasila rajulu ko nde gorko jokkoto ahala wuddi abihi yimɓe weldudunoɓe e ben makko baada an yuwallal abu ɓaawo o lontike baba makko ɓaawo baba makko lontike fatike o lontike jokkagol weldo ɓeɓe be makko welduduno e mum hara noon ko ɓe o welduduno e hoore islam wona fiiɓay ben makko no welduduno e ɓe fiiɓay ko kamɓe wujjidoyta no nangol giggol ɗon wal muslimu julɗo idinde tawno ya'tari fo qirritoto bi hadal haqqe ngal ɗo geɓal li waliday fi jibimɓe mawɓe wayi addi o totta ngal kamilan no timmiri ta'atan hara kadi ko toftagol lillahi ta'ala wa tanfidan e kasingol li wasiyati wasiye Allah fa innahu no kanko yaltazimu kadhalik o waɗɗitorayni iza a walidayhi hella yumma makko eɓen makko bil adabil atiya ɗiɗo nediji wonɗi arde awalan ara nun ɗum ta'atuhuma ɗoftagol ɓe fi kulli ma ya'murani bi e kala ko ɓe yamirimo aw yanhani anhuma kala ko ɓe haɗimo mimma laysa fi konko tawata ala e nder mo ma'siyatu lillahi ta'ala yeddugol Allah wa mukhalifatun e lundagol li shari'ati sharia makko idi ko waɗi la ta'ata ɗoftare ala naali makhluqin wonande tagaɗo fi ma'siyatil khaliq e nder yeddugol taguɗo on wali qawli ta'ala e sabu daalol Allah wa in jahadaka si tawi noon ɓe forsima ala an tushrika bi nde shirkantala ma laysa laka bi ilmun haray ɗon fala tutihuma ta ɗoftoɓe kono noon fo e mum wa sahibuma wurude e maɓɓe fi duniya ma'rufan wa qawli rasuli sallallahu alaihi wasallam innama ta'atu ande no ɗoftare nden fil ma'ruf e ko e piiji moƴƴi ɗin ko ɗon ɗoftotoɗa goɗɗo wona ko boni kon wa qawli sallallahu alaihi wasallam la ta'ata ɗoftare ala naali makhluqin tagaɗo fi ma'siyatil khaliq e nder yeddugol taguɗo on thaniyan tawqiruhuma teddingol ɓe mawningol ɓe wa ta'zimu e mawningol teddina sha'anima fiyake maɓɓe on wa khafdul janaha lahuma e joltingol gabitanji ɗin wonande ɓe hara daraki hoore maɓɓe hara sonkali hoore maɓɓe wa takrimuhuma e teddingol ɓe bil qawli sabu kongol wa bil fi'li e kuugal fala yanharhuma hara o hoynali ɓe wala yarfa o ɓantali sawta o hito makko ngon fawqa sawti ma sengo dow hito maɓɓe ngon jonno ɓiɓɓe ɓen feƴƴini ɓantugol hito mum ngon e hoore hito mawɓe maɓɓe ɓen joni ko hito radio on e hito télé on e hito téléphone on ko ɗum ɗo joni ɓe woni ɓantude e hoore mawɓe maɓɓe ɓen feƴƴino fi hito ngon ɗum ɗon kan haala walinoke wala yamshi hara o yaali amamahuma yeeso maɓɓe si ɓe yaadude o yitira ɓaawo wala yuthiru alayhima hara o ɓurnali e hoore maɓɓe zawjatan ɓeygu makko o hara o ƴettal ɓeygu makko o ɓurni e hoore biro makko ko jelo woni haɓrude e biro mum fiiɓa e biro makko yurminali ɓeygu makko teddinali ɓeygu makko fiiɓa e biro makko e ɓeygu makko jelo woni jingande ɓeygu mum e hoore biro mum jaabe
wala waladan ara o ɓurnali ɓe ara wona o ɓurnali e hoore maɓɓe kadi ɓiɗɗo makko ara ɓiɗɗo makko ɓuranalimo ɓe wala yad'uhuma bismihima e hara o noddiralɓe kadi inde maɓɓe ɗen ko jelo woni inude biro mum nene mariama woni no wodi wonɓe wiide tun hajja mariama biro maɓɓe hajja mariama hajja ummu hajja fatumata woɓɓe wiya be mum alaji en atta ɗon mawɓe en wiyere nden ɗiɗo fof no woodi wiyere nden he allahu akbar no woodi e payle tata ko wiyere nde woni noddide bamum mawɓen no ton alaji en no ton allahu akbar wona yo noddirɓe ɗum ko jeeya ɗum e hoynugol ɓe ko baba bals ko woni biya abi ko yo wiɓe ko ayyo baba wa ya ummi ko ayyo nene wala yusafiru hara o voyage hal kadi si ɓe wuuri illa bi idnihima wa radahuma so wona e wela ye maɓɓe lutodiri e suka wonɗo cikkade e leyɗe ta ko e nene makko e baba makko wayrayno no nokkel kaari ɓe nana kadi o yeehi nokkel kaari ay o alaɓe hay waynade sakko o habbito wela e maɓɓe ma ko hina e hewrele ndaare hande téléphone ji no woodi ne wona letterji bir salisantata ɓum ɗum birruhu ma ko ɗiggal ngol ɓe kulli ma tasilu ilayhi biyadahu kala ko jungo makko ngon wawata hewtude wa tattasi'u lahu e kala ko ngo wawata yaajande kala ko wawata yaajande mo taaga tuɗofta e taaga makko on min anwa'il birri immorde e noneji ɗeggere wal ihsani e moƴƴugol kay ta'amihima wono ñammingol ɓe o kaswatihima holtingol ɓe wa alaji maridihima e ñawdugol nawnaji maɓɓe o dafil ada e duñugol lorraji anhuma ko itta gaye maɓɓe wano kippangol ɓe cuuɗi ni wano kippangol ɓe hoggongon ɗum ɗo ko ittangol ɓe lorraji ni wa taqdimi nafsi e ardingol wonki mum kin fida allahuma sottagol ɓe sottugol ɓe hara si on tigi ella no fewtiti ɓe kañum yahay tuɗo rabi anna e ɓonnu silatu rahimi jokkugol enɗan allah tiɗan la rahima lahu ɗan tawata kanko na enɗan makko illa min qibalima so wona hella maɓɓe wa du'a e du'agol wal istighfar e sinanagol lahuma wonandeɓe wa infadu e gollitirgol ahadima ahadiji maɓɓe ɗin wa ikramu e teddingol sadigima jatigiɓe maɓɓe ba on no yewta en ɗum ɗo ko haqqe nene e baba lanni yo Allah waɗi en jonnu to ɓe yuma men e bemmen ɓe wuuri woɓe mayo haqqeji maɓɓe ɗin allahumma amin ɗon en gayni mahin al auladu ne'agol wondude e ɓiɓɓe mum ɓen kayɗa sikkude fi ɓay oɗo ko ɓiɗɗo ma a warray mo no falira ɗawo needi ndi an babajo on e an nenejo on ndi ne'anota ɓiɗɗo ma on may al muslimu julɗo ya'tarifu o qirritoto bi anna lil waladi wonde no wodani ɓiɗɗo makko on hu'ugan haqqeji ala walidihi e dow jibinɓe mo ɓen yajibu alayhi hino waɗɗimo kanko jibin ɗon adda o ha tottugol ɗilahu wonande ɓiɗɗo makko on wa adaban e needi yalzamuhu ndi o waɗɗi torta alqiyama biha daranogol ɗum wondude ɓiɗɗo makko on na ɓiɗɗo goɗɗo koye ɓiɗɗo makko on isa ahu hella makko waya ko woni ɗum tatamathalu ɗum hino mbadino fi ikhtiyar e nder suɓagol waddati fi ikhtiyar e nder suɓagol wuddatihi yiɗugol mo wa husni tasmiyatihi e moƴƴugol innugol mo alegoy innamo inde labande go'o yiɗugol ɓiɗɗo mum on hara wonali añuɗo ɓiɗɗo ma on ya yi'u bariru ya yi'u boddita yi'u ɓiɗɗo ma on no wodi e babaɓe e neneɓe wa husni tasmiyati e moƴƴingol inde makko nden hara wi'ali mo yango aña hocca hawka teli yango gooki bono baylo ara wi'ali mo ɗum siko debbo satan nañuma ara wi'ali mo sifa ɗe ɗo inɗe few innamo inɗe annaba ɓen inɗe nelaɓe ɓen ma inɗe sahaba ɓen ma betesday kaka pular kadi ella ala ndara jammoje laɓaɗe barki en malaɗo en allah reni en allah walli en awa nimatullahi en est ce que on faami sifa ɗum ɗon daɗi en sifa ɗum ɗon nene en baba en alfajo ceernojo wuuri ɗo fof ko inɗe pular tawɗe ella ala e mum wa dabihil aqiqa e hirsugol dammingil anhu ga e makko saabihi ñande balɗe jiɗɗi ka o jibinaɗo
hara ajibina naka bobo nguddam fawma hirsugol don tori maro ko gol hirsugol ayonde soda dammil sa mara sida mari nanga borna hirsa nyande balde jeddi innamo si ala soda innamo wakatani e sunningol mo hara o wonali ha gore be makko fu sunnine ta kanko hani o teddinaka ta gore be makko be wattide yilto bawo amen wa rahmati e yurme golmo hara da yurme mo warifqi bihi e newana golmo hara da holla mo newende hara na bippu bappu tun e sonko wil wonna fagati alayhi e dépense golmo holtina nyammina embere ko marda kun so hewti sodanede ordinateur sida mari soda so hewti téléphone sida mari soda so hewti ekkitagol vélo sida mari soda ko wana non moto ko wana non auto wa husni tarbiyatihi e moƴƴingol ni ugol mo ne'amo moƴƴa ne'amo nedi islam wal ihtimam e himmirgol moƴƴa bi tahqifihi ko ɗum woni yurmegol mo wa ta'dibihi e ne'ugol mo wa akhdihi e jogitagol mo bi ta'alimil islam nediji gande islam wa tamrinihi e ekkutugol mo ala adai fara'idi e tottugol farillaji farliɗi muɗin e farillaji islamu ɗin wa sunani e sunnaji islamu ɗin wa adabi e nediji islamu ɗin hatta idha balagha ha o helli fe zawwajahu jombanamo hara joɗaki ɓiɗɗo ma on heɓa duuɓi noga e joyi jombali hiɗa wuuri dari e hore koyɗe ma ila ka heɓi duuɓi 17 kippa o jomba thumma khayyarahu refti suɓinamo bayna an yabqa tahta ri'ayatihi nde o heddoto e ley koyɗe gaynateri ma mbimana nde o wonata e ley koyɗe dirisande ma suɓinamo so wona e ley koyɗe ma ɗon hani watta yili e makko o bayna an yastaqilla bi nafsihi e hakkunde nde o eggata o ya o kippana hoore makko suɓinamo jonno mi jombadima a woni haɗo da wakkili hani wonden ka galle ɗo mi o kippo e ma embere kon mari kon ka a wakkoto ngal ɓurɗa ko ɓuranimo wo aɗa nawigol mi yiɗa on haya busuɗo ma wigol min mi kippima ha a fotini ko ɓikkoye miñira hoye makoye ma pinila yaltu yaha ɗaɓɓuno wurira no yewtamo yewtereji labaɗi on faami andi islam ko dina labba kagoy sa woni janguɗo islam a wona e finuɗo a wona e faamuɗo a wona e anduɗo no aduna yarata wa yabuni o maha majdahu ko ɗum woni teddungal makko ngal o mahira ɗum biyadi jungo makko ngon wa dhalika ɗum non lil adillatil kitab ko sabu dalilaji arɗi ka deftere wa sunnati ka sunna taliyati wonɗi arde ɗo ɗi awalan ara nun ɗum qawluhu ta'ala ko dalol Allah ka o dali wal walidatu jibimɓe ɓen yurdina yoɓe muyni nde yoɓe yurme awladanno ɓiɓɓe maɓɓen hawlayni kamilayni kono noon wona forcé dey muyningol duuɓi ɗiɗi wona forcé ko ɗum waɗi si Allah watti yesso ɗon liman arada kono nde on faalaɗe an yutimma rada nde o timminta muynanda wa alal mawludi lahu fawi o jibinanaɗo risgunna arsugol nene bobowo o kiswatunna holtingol bil marufi no moƴƴiri haɗana bippo bappo feragol ƴettuɗo jaɓuɗo iwi yeeso am ƴettuɗo na noon ɗi piiji no yurmi angal famugol islam no hulɓini yallah faami e islam wa qala taala Allah dal noko ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum dande hoore mo waalikum ɓeygude mon nden naran yiite wa quuduha annas huɓɓitirtege yimɓe wal hijara alayha ino e magge malaikatu malaikaɓe relation ñaaɗuɓe shidadum tiiɗuɓe la yasuna Allah ɓe yeddata Allah ma amaramu ko o yamiri ɓe kon yafaluna ɓe golla ma yumaruna kon ko ɓe yamira hara a wonali immotoɗo yahaka juulirde acca hiɓe darude télé ka salon ma hiɓe ka fewal ma hiɓe juuɗi ɓe hirde ka yaasi ma hiɓe zuude ballon haray ɗon a yurmaka o haray ɗon a dandali o yiite yaade ma yaha acca hiɗa yamirde ɓe acca hiɓe jokki fi hadhihi al-aya woni e oɗo aya alamru yamirgol biwaqayatil ahli dandugol ɓeygure nde minan nar wa dhalika ɗum non bi ta'atillahi ko sabu ɗoftagol Allah ta'ala to ɗon ko ya kippaɓe ɗofto Allah ko ɗum woni dandugol ɓe yiite wa ta'ati ta'ala e ɗoftagol mo kanko Allah wa ta'ati ɗoftagol Allah ta'ala to ɗon tastalzimu ɗum hino waɗɗi ma'rifata andugol ma yajibu ta'ala konko Allah waɗɗini an yuta'a fi nde o ɗoftete e muɗum konko Allah waɗɗini nde o ɗoftete e muɗum hino waɗɗi andugol ɗum wa hada ɗum non la yata'atta
wawetake tottede bi ghairi ta'allumi ko alda e andugol dum ko alda e gandal andugol dum walamma kana to mande latino alwaladu biddo min jumlati ahli rajuli ko jeyaado non e yimbe kanko gorko on be inna yo dando kanat latikal ayat odo aya dalilan ko dalil ala wujubi do waddagol ta'limil walidi andingol biddo andingol jibin don wala dahu biddo makko wa tarbiyati eni ugolmo wa irshadi e fewnugolmo wa hamlihi e rondagolmo alal khairina ba mo hore mojjere den wa ta'ati lillahi doftagol Allah wali rasulina la makko wa tajnibi o intingolmo al kufra wal maasi keferan ka ko e geggi wal mafasida wa shurura e boneji liyaqiyahu bidhalika fi yo dandir musabudun don adaban nar letteyite كما أن في الآية الأولى ونوني لنون آية أرنو والوالدات يرضعن أولادهن الآية دليل وجوبي دليل نون وقتقول نفقة الولد دبان سقول بابا جون على الوالد دو ببن إذ قوادي النفقة دبان سقون الواجبة كوادي للمرضئة ونند موينين غنغل كانت لاتك بسبب إرضائها سبب موينين غلمو muyningol mo kanko debbo al walada biddo wa qala alla dali wala taqtulu awladakum watan wari be mon khashyata imlagin watan war be mon kulol basa accebe be wura dépense be saniyan di mon gawlu sallallahu alaihi wasallam ko mako nelaado Allah lamma suilatu man be landano ana azami dunbi kun buri manude bakkatu nelaado maki an tajala lillahi ko de wadanta Allah niddan dimmojo wa huwa ko khalaqa ka tawale ko kanko taguma aw taqtula waladaka ma hikko don de warata biddo ma khashyata kulol an yuti imama aka an yata'ama ma aka fi wata on yahmudu ema aw tazni hikko don tammundo mande jinata bi halilati jarika bingu kautal ma dagani do kautal ma ko diwtati falmanu hadore den min qatilil awladi wargol bibbe mustalzimun dun ko waddi dulli rahmatim yurme golbe wa shafaqati alayhim e yurme golbe wal muhafazati erenagol ala ajsamim e do balli mabbe din wa uqulim e haqqillaji mabbe din wa arwahim e ruhuji mabbe di rena dum do aina wa qala sallallahu alaihi wasallam nila maki fil aqiqa fi inde bobo alal waladi dun ko fawi dum biddo on e hore biddo on dun ko fawi dum babajo e hore biddo makko al ghulam be maki paykun murtahanun ko tiginno yakun ko tongo yakun nyande dargal e fi tefangol yumma e bem makkum bi agigatin sabungil do dammil tudbaw hirsetengil anhu fi makko yawma sabi nyalande jedda berende o yusamma fihi o inne e der de nyalande inde makko den o yuhla qurasu hore makko den fembe o ngandi no yeyi ha joni kayde boboji men jama on acciti fembude bibbe mum benne ha teddungal men nyande inde bobo on nyande balde jeddin ko dammingel hirse sukunu dum fembe wana marugol wana accugol ha jango ko den nyande fembete teddungal men en hewto yay non fi inde bobo yeso ko ton bedete labbinde ko do dum profiten kene wa qala nelado maki al fitratu khamsun dinaji din joy al khattanu sunningol wal istidad e fembugol lebi suudidi wa qastu sharib e mekkugol lebi yarirri wa taqlimul azfar e tajugol pedale din wa natful ibti e borgol lebi leynoki di do fop ko sunnaji joyini wa qala nelaado maki akrimu awladakum teddinire bibbe mom be wasinu adabi moddino nediji mabbe ni fa inna awladakum andeno bibbe mom ben hadiyatun ilaykum ko neldari faade mon di Allah neldi on wa qala alayhi salatu wassalam nelaado maki sawu koni fonne bayna awladikum hakkunde bibbe mom ben fil atiyati ka dokke fi odo ko biddo gorko da ko biddo debbo ta burdindimbe fi oda biddo ma ko biddo o be ngumada oda ko biddo be ngumada ta burdindimbe falaw kunta salatike mufaddilan ka burno ahadan goddo tay be burna goddo awala faddaltu nisa e nelaado maki falaw kuntu si tawi min milatike mufaddilan ko be mi burna ahadan goddo e hore goddo be maki awala faddaltu nisa ko bibbe rewbe ngawa mi burna tara e hore worbe be on yi ka fame don wa qala nelaado maki allimu sabiya andine pay kun as-salata juldenden li sabi sinina ka duubi jeddi tindinemo no julirta yamirommo wadribuhum piyom be alayha e julde den sibe jabali wom ta kambe abina 20 ko be duubi sappo hani julde farlaaki be goy kono sewti don yobe piye wiede duubi sappo joy din timmude arabe wowti o farrigu sendindiro baynam hakkunde mabbe fil madaji ka walorde parce que ayay do kadi jongal lejo jaasudo yora jungojo
hino luwa ɗo samburu e salon kañum e ɓeygu mum e ɓiɓɓe ɓen fop kanko e ɓeygu makko ko samburu ɓiɓɓe makko jiwɓe e sagataɓe hellifaɓe tun ɓe leeɓi suuɗiɗi fuɗani yiya ɓeyɗo fop muɗum no waalo ñobbodira leydodira ka salon ɗum ko ella mawlanaɗo si o gorko immike noon tawi bandira makko on no wirti iblisa folimo o yani e mum wona an sabimbini aray ko an sabimbini ɗulle tawdena ɗo en woɗɗin no woodi wonɓe tawɓe kamɓe fo e ɓiɓɓe maɓɓen e ɓeygu maɓɓe koye chambre gotum ɓe sokki no woodi piiji goo no woodi basalji goo tata ko koddure irɗum kala no woodi basalji goo e sattedeji goo tata ko jayre ma nden e yorere ma jungo gon sabimbini kala immiɗo ɗo wakkile inni min e ɓiɓɓe am ɓen mi wonata nokku gotum ɓiɓɓe am ɓen kadi hellifaɓe wonata nokku gotum mi be mi luwa chambre ɗiɗi e salon ma chambre tati e salon ma be mi darna so wakkile ke Allah subhanahu wa ta'ala wallay mo on faami ka wa jaari fil asari e batte tun min haqqil waladi fi haqqe ɓiɗɗo alal walidayni ko fawi alal walide ko fawi jibin ɗo an yuhsina adaba wonde o moƴƴinta nedi makko ndin o ne'amo nedi moƴƴiri o yusina ismahu o moƴƴina inde makko ndin o wi'a o innamo inde moƴƴere wa qala umar radiyallahu anhu ɗo sayyidina umar hino maaki min haqqil waladi immorde haqqe ɓiɗɗo alal walidi e dow jibinɗo mo o gogo an yuallimahul kitaba nde o jannatamo alqur'ana war rimaya o waɗamo entraînement o wawnamo fampagol par ce que aɗon say ko fampagol daga wonno dernier adni hande o yokkitamo karate e boxe o jannamo no pinka fellirte walla yarzuqahu e kadi hara o dépense halimo okkoralmo illa halalan sona ko dagi tayyiban ko laaɓi wa yurwa anhu fillama ko ƴetta e makka hanko sayyidina umar aidan kadi qawlu kongol makko ko o maaki tazawwaju jombe fil hijri salihi e nder cuuɗi moƴƴi ɗin samburji moƴƴi ɗin fa innal irga dassasum ande ɗaɗi ɗin ko jokkitayɗi ko nelaɗo maaki de ɗum ɗo mara ko sayyidina umar fa innal irga ande no ɗaɗi ɗin dassasum ko jokkitayɗi alegoy sa jombi ɓiɗɗo ma on o artay ka nenela ko ɗoni ko fanda wagadi imtanna gomɗi hino manto arabiyankejo ala awladihi e dow ɓiɓɓe makko ɓen bi ikhtiyari ummihim sabu suɓanagol ɓe nene fa qala o inni fa awwalu ihsani premier moƴƴi an ɗin ilaykum faade e moɗon takhayyuri ko suɓagollan lima jadatil araqi ko ɓuri kelɗude e ɗaɗi e iwdi legoy baadin ka fulawa afafuha nefiniɓe maɓɓe ɓen piiji bonɗi nefiniɓe maɓɓe ɓen e ko boni jim joni en gayni fi haqqe needi ko nenoten kon ɓiɓɓe meɗen ɓen jimon no yewten al ihwa neediji ko ne'anotoɗen kon joni yumma gotoɓe men e ben gotoɓe men andi nene baba feƴƴi ko ɗum ɓuri mawde haqqe en hikkini ɓiɗɗo eɗen hikkinde yumma gotoɓen e ben gotoɓen almuslimi julɗon yara o yi'ay annal adaba wonde no ne'agol ma al ihwati wondude e yumma gotoɓe mum kal adabi ɗum kadi no waywa ne'agol ma al aba'i wondude e babiraɓen walla bunayi ɓiɓɓen sawa no fota fa alal ihwati no fawi nene gotoɓe as-sughar tusukuɓe ɓen min al adabi immorde e needi nahawa ihwatihim mulkibar hella musiɓɓe maɓɓe nene gotoɓe maɓɓe janɗuɓe ɓen ma kana alayhim konko lataniɓe li aba en babira maɓɓe bana pay koye miñiraho to so koye no waɗɗiɓe nde ɓe ne'anoto kotiraɓe e jajiraɓe maɓɓe janɗuɓe wano waɗɗuri ɓe ne'anagol yumma maɓɓe e ɓen maɓɓe fayda wa anna alal ihwatil kibar hino fawi kadi nene gotoɓe janɗuɓe ɓen nahawa ihwatihim sighar hella nene gotohoye maɓɓe to so koye ma kana li abawayhim konko laatani ɓe maɓɓe kadi alayhim e dow maɓɓe min huquqin immorde haqqeji wa wajibatin e waɗɗiɗi wa adabin e neediji mi mana ko yummama e ɓen ma hani waɗande kon ɓikkoye to so koye fof onon kotiraɓe e jajiraɓe janɗuɓe ɓen hiɗon hani waɗande miñirahoymo to so koye ɗum ɗo noon seedi e sukawil ma jiwil darotongil piirida e ɓikkoye miñirahoy mum koye fi kuntumbiredi ka andi oɗo woɗɗitike e yurmingol mi ñammum
e waɗangol miñam mum ko nene mum duwa waɗande miñam mum ma ko baba waɗa duwa waɗande miñam mum jatta kun to mbireɗi makko kun puccina kun kadi banto doga wiya sa woli kadi mi feerete mi waɗete ɗum ɗo ɗum ko wattugol yili wadhalika ɗum noon lima warada ko sabu ko joli nelaɗo maki haqqu kabirin haqqe jano on li ikhwati haqqu kabiril ikhwa haqqe nene goto ɓe janɗuɓe ɓen ala sahirim e dow tosokoye maɓɓe koye ka haqqil walidi ala waladi no wayno haqqe jibinɗo e dow ɓiɓɓe makko ɓen wali qawli sallallahu alaihi wasallam e sabu mako nelaɗo barra ummaka